अहनबदा मरुद पाव मेरागी तरा मंगानी पानबा नुमित न लाकदा मेरा हौ चोंबगे थौरम कंगलादा चिंग लेमना पांगथोखिबगा लोइनना चिंगमी अमदी तमी अनिगी मरक्ता लैनरिबा नुसी चानबगी मरी हेना चसिना हनख्रे सेंटर के लुचिंग सिंह वारी साननबा दिल्ली कैंप तौदुना लेरिबा बीजेपी की एमएलए सिंह की ओइबा पुनम मिफम दिल्ली के सदर पटेल मार्ग लेबा मणिपुर भवन की कॉन्फ्रेंस हॉल फंख्रे अमदी जल जीवन मिशन की मखादा मणिपुर के रूरल एरिया दा युमथोम लाख अहुंगा लिसिंग कुंत्रा हुंदैदा थगनबा अफबा इसिंग फंगहल्ले हाइरिबा से खुल खुल चत्तुना येंगबददी फंगलमद्रे हाइना एमपी डॉक्टर विमल अकोय जमना फंगरकले खुरमजरी ISCOM न्यूज मिंग ताबिर पुमनमकपो अहानमक्तदा सूरज खोंगबान ताबम तारामना ओक्चरी हौजिक मपुंग ओइबा पाव मेरागी तरा मंगानी पानबा नुमितना लाकपदा मणिपुर के येलहुमी सिंगना चिंग अमदी तम अनिगी मरक्ता लैनरिबा नुंसी चानबगी मरी हेना चेसिन हनबगा लोइनना अथेन पोट कया लानदुना मेरा हौ चोंबगी थौरम ngasi कंगलादा पांगथोखरे स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ऑन मेरा हौ चोंबना सिंदुना पांगथोखिबा चिंग लेम्बा थौरम अदुदा लमदम मसिदा खुंदा मिनरिबा मैतै अमदी नागा यावना तोंगान तोंगानबा येलहौ फुरुप कयागी मरु ओइबा मियोय सिंगना नाट की ओइबा निंगथीरबा फिजोल सिंग सेतुना हराउ तयामना सरुक याखी थौरम की सरुक अमा ओइना अयुक अंगनबदगी हौरगा फंबाल थौगल अनमथौ कोकपा अमदी लाइमांगफम लाइपाउ चेनबा लोइरबा मतुंगदा निंगथौ लैसेम सना जावबना मेरा थौमै चिंखतखी लोइनना हाइरिबा नुमित असिदा युमथोंग खुदिंगदा मेरा थौमै थानबगे अयाबा पिखिबत नतना येंखोंग तंबा हाइबा असिना अयुकी ओइना अरोइबा थौरम ओइखी लोइनना कंगलादा पांगथोखिबा मेरा हौ चोंबगी मपुंग ओइबा थौरम अदुदा राज्य सभा की एमपी सु ओइरिबा निंगथौ लैसेम सना जावबा बीजेपी मणिपुर स्टेट की प्रेसिडेंट एस शारदा लाइनिंग थौसना मही टेंपल बोर्ड की वाइस प्रेसिडेंट विद्यापति संजम मैतै लाइनिंग लुप की मरु ओइबा लुचिंगबा सिंग अमदी मणिपुर की तोंगान तोंगानबा फुरुप की लुचिंगबा न चिंगबा मरु ओइबा मियोय कया सु सरुक याखी ngasi ki thoram adu ki manung channa lamdam asi ki tongan tongan ba yelho furup singi oiba nat ki jagoi amadi thang ta na chingba performance kaya su utkhi sigi thoram chida yamna khuna yam unique oiba makha jaw si kai hai matamda malem da lairiba koi ki festival mayam cha loina mong mase akak na ba furup amada akak na ba lining amada akak na ba koi ki chara bi amada लोना बेस तो खुदमन हाइजरबदा कोई ईद आरसी मसे मुस्लिम सिंगिनी क्रिसमस हाइसी कोई क्रिस्टियन सिंगिनी सुमाना दिवाली अदु हाइसु हिंदू सिंगिनी कोई मैती के सुनिवल चाकोबा सुमाना मसिदी कोई की जाति अमदा फ्रुप अमदा लाइनिंग अमदा बेस तो अदु मेरा होक्सोंग हाइबसदी मसे लाइनिंग पुदम अदु अदगी कोई की मी काउ खुदिम लोइना पुन्ना याव का पांगथोप याबा अदु थौ ममनी अदु नैना याम यूनिक ओइ हाइजरिसे अदुना मसिबो अखोइना कॉमन कस्टमरी or traditional festival of the indigenous people had a Spanish coming tholi sumba kumai yasna lakpo se lamdam se lairiba kang purpunamak koi nusi sanana adu apun buge saktam sagan minaraga ipai pun thambiramba sigumba koi manipur sa punna ngak minasi hana iswana mayamda ya to pogil pije मणिपुर येलहोंगैदगे खुंदा लैतादुना लैमिनरक्लबा मचिल मनाव ओइरबा फुरुफ सिंगी मरक्ता येलहोंगैदगे हौना अमगा अमगा पोट लानदुना हराव मोमोन मिनोक तमिनदुना अवा नुंगाई अमदी मचिल मनाव ओइबगे लिचिंगबो फोंदोक्लिबा मेरा हौ चोंबगी थौरमना लाकपदा लमदम असिदा लैरिबा येलहो फुरुफ सिंगी मरक्ता सरुक यारिबा अमदी खुदोंग चादबा खरदगी सरुक याबा फंगहौद्रबा इचिलिनाव खुदिंगमक्ता ऑल मणिपुर एथनिकल सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन MASCO ना याइफा पाउजेल पीबगा लोइनना लमदम असिदा अपुनबा अमदी अमत्ता ओइबगी लिचिंग अदु हेना चेचिन हंदुना लमदम असिगी महिरोलदगी
hawna leiraklaba phajaraba masak adu amuk nauhaunana mayek sengna thamba ngamba ohenlasi hairi. Manipurda matam sangna president's rule leiraklaba matung miyamna pangba popular government ama semnanaba honarakpagi saruk ama oina center ge luchingba singa wari sananaba Delhi da Thungkraba Hanagi Chief Minister N. Biren Yauna BJP के MLA सिंगी ओइबा पुनममी फममंगसी दिल्ली की सरदार पटेल मार्ग लेबा मणिपुर भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल द पांगथोखरे ngasi gi mifam aduda punna MLA kuntaruk saruk yakhi MLA sing adudi N. Biren Singh Leisang Them Susindro Thongnauzam Shyam Kumar Khongban Tabam Ibomcha Rajkumar Imo Haikam Dingo Dr. Sapam Ranjan Sapam Kunjikishwar Karam Siam, Konthauzam Govindas, Thongnauzam Basanta, Thokchom Satyavrata, Yumnam Khemchan, Laurembam Rameshwar, K.H. Raghumani, S. Premchandra, Dr. Usam Deven, S.S. Olis, Dinganglung Gangmei, Thongam Biswajit, Kumukcham Joy Kisan, Thangzam Arun Kumar, Soraisam K.B., Kongkham Robindro, Tongbram Robindro Madi, Paunam Brozeni, ngasi pham kiba BJP MLA singi oiba mifam aduda kari karamba wafam sing khanaki haibgi chapchaba paudi leitri adumakpu Manipur thamliba president's rule asi handok handuna miyamna pamba popular government ama semna bagi matangda center ge luchingba singda taksilagani haibgi chauna thajaba lei. Center Lengakna Prime Minister Narendra Modi ki mijeng makhada ISCOM Jalising Aniga Tara Mapal ki August Tara Mangada Hogdokhiba Jal Jeevan Mission ki makhada Manipur ki rural area singda yumthom lakh ahumga lising kunthra humdoida tap water haibadi thagnaba phabe ising ki connection piduna phanghan khre hairiba asi khul khulda chattuna yengsilubadadi phanglamdre haina Lok Sabha ki MP Dr. Bimola Koijamna phungdorakli wafam asing asi kaisam thong da leiba mahaki yumda pangthokhiba pawgi famamada mahakna phongdokhibani mahakna pawmi singda makhata na phongdokhibada Lengakna hairiba yumthom lakh ahum henba singda tap water ki connection pire hairiba si karamna hairibano ising phanghalle hairiba khul sing aduda chattuna mafam aduge panchayat leader sing local club ki members sing amadi maira paibi singa unaduna wari sarubadadi hojik phawba ising phangba leitri haina phongdorakli Jal Jeevan Mission ki makhada paikhat liba project asida chaurakna lupa crore lising amaga chani ga kuni thoi gi senfam thadaki masigi manungda center na puthokhiba senfam na chaurakna lupa crore lising amaga humphudra nipal ni amadi Manipur Lengakna puthokhiba senfam na chaurakna lupa crore chamaga kunmari oikhi hairiba senfam sing asi kari karamba thabak thoram singda sizina khrabage ising phangdriba asinadi miyamgi Yaifanaba Kaitharakhiba senfam adu aranba mongda sizinakre haiba takpani Supreme Court nasu thengkhang kayada miyamna afaba ising phangba haibasi Indian Constitution ge Article 21 piba right to life ki manung chali haina phongdokhiba kaya su lekhrabani maram aduna hiramasi gi matangda ngasi Manipur High Court ta PIL haibadi public interest litigation ama file tawduna rural area da ising phanghalle hairiba yumthong sing asida ising phanghanbagi phanghandabagi damakta miyeng changbiyu haina haijakhre haina pawdam khi from the minister on the floor of the house. And to cut the long story short, before the JJM was launched, there are 26,000 rural households which were given tap water connection, which is roughly 5.74% of the total household in the rural Manipur. And as a part of the JJM, they said that they have additional roughly 3,33,000 households were given this functional tap water supply under the JJM. And they have spent roughly around 1,222 crores for this, of which central component is around about 1,078 crores and the state is around 124 crores. So that's the amount they have spent. But when I check villages after villages, what is listed, I took the name of a particular village, for instance, I go to that village and check, and en masse, there's no connection. My meeting with the villagers is recorded, and I've been visiting village after village. I'm meeting panchayat leaders, local Maira Paibis, club members.
Single used plastic ki potlam sing ama fauba tourist ki mafam sing da Pusin handaba haibasi yamna maktangai fadaba local people sing na hotnaba mathau tai tourist sing aikhoina control tawgadabani tourist oiriba mipum khuding makna control tawfam thokte haina Directorate of Environment and Climate Change ki Director Dr. T. Brajakumar na haikre wafam ase ngasi anoba mangal foundation Sendra na sinduna tourist destination ama oiriba Sendra da chayol ama chupna plastic waste campaign chatharakibagi loishinbada T. Brajakumar na phongdokhibani mahak na hai tourist khudingmak aikhoina control tawraga hundoklam liba single use plastic ki potlam sing atei makhal gi plastic yauba amot pa khudingmak sing asi aikhoina yamna tangai fadana athingba thamduna yamna fazaba eco tourism gi prospect ama purakpa mathau tai asigumba mayam asina hena aikhoida eco sensitive zone da yamna kaitharakpa machak ama oirakani haiki amaromda Manipur Pollution Control Board ki Member Secretary Dr. W. Roshan na phongdokibada tourist ki spot amada plastic ki bottle yauna atei makhal gi plastic waste mayam ama hengalakpasi kamdauna manage tominagada ge haibasi aikhoi punna khanthaminaba ama mathau tai haiki plastic waste campaign adu ngasi aroiba numitta lam koiba mayam gi lakpham Sendra lambi gi paring amadi nag yeta taramba plastic ki potlam sing khundokhi Thauramduda Directorate of Environment and Climate Change ki Director Dr. T. Brajakumar, Manipur Pollution Control Board ki Member Secretary Dr. W. Roshan, SYC Sendrag Advisor M. Ibo Shanasu Sarugya ki baduda plastic waste campaign da yamna achoba thodang laukiba sing da certificate amadi khudol pot sing piduna ikai khumna basu utki campaign adu Manipur Sarkar ki Directorate of Environment and Climate Change na sponsor toroga Anoba Mangal Foundation, Sendra amadi Sendra Youth Club, Sendra Loktak Lake Tourism Development Cooperative Society Limited LLTD CSL Sendra Hiyai SHG Sendra Sendra Ningtho SHG amadi Players of Bisnupur District Canoeing and Kayaking and Rowing Association ke punna khusam pangthokhibani tourist na khwai pam ba anan ba jaga ne am seng hara gadi ado atoba mapan lam gi anan ba jaga di lam ko bu lakho mi asi anan ba jaga di lakto ni ko di dum bokoni yeng ba jaga se da sumanu mapal le mada adum asan hando khita bane tourist kangbu so kon haibu tare kon takui ba tare lai mi ba khoi gi sare kamon matu ma tourist on lapu da bane magi agi nesar du paraga saban sala lambe yaru gi su akoi samu matu na plastic pusalan da ba plastic yoma fasi pusalan da ba single use plastic ama baba tourist jaga da pusalan da ba se akoi tangai padna local people sing ma jo create bum sangi tourist ni ekoi control to godo bani tourist oi bum khudum control to hon hon de ekoi da ado tourist ni ekoi control to raga su makhal gi hujemi ba mur pa sing the ma se ekoi na yamna tai padna restrict to raga ekoi yam phajaba eco tourism gi process ma khon porokum sangi ekoi Manipuri yamna eco fragile bu jaga ni su ma mayam khar le ram basna he na ekoi da eco sensitive zone the yam kaithra ku ma sa ngoi rakani na I mai thamjai Haukiba September thada Haryana gi Karnal da leiba Madhuban da pangthokiba Humdra Mari Suba All India Police Wrestling Cluster 2025-2026 da saruk yadana medal larakpa ngamkraba Manipur Police ki personnel ahum Manipur ge DGP Rajiv Singh na taramna okpaga loinana ikai khumnaba utkre ngasi DGP na ikai khumnaba utkraba personnel sing adudi arm wrestling event da gold medal larakkrabi ASIS Rani Devi bodybuilding gi KG Humpu gi Kanglupta gold medal larakhraba Constable P Nandajit Singh amadi arm wrestling da silver medal larakhabi ASIM Memcha Devi ni Tengnopal Forest Division Sindana Wildlife Week 2025 Kamari Lainana Village Level Wildlife Awareness Program amangasi Moljol da pangthokre amadi Forest Division asigi miyang makhada Human Animal Coexistence haiba hiramda Guided Bird Watching Trail Walk amasu Thamlai da chathakre Thoram pareng asida Moljol Primary School gi mahiroi singna pukning changna saruk yaraduna wildlife ki matangda discussions amadi interactive session na chingba tungan ba thabak thoram kaya su chathaki nakalamorom da ngasi thamlai da chathaki ba guided bird watching trail walk adida lamlak ki uchek kaya
उहंदुना माइकई अदोमगी महौसागी फिबमगी मतंगदा अवेयरनेस पीखी। लोइसिलकपदा मरुओइबा पाव अबुक हन्ना। मेरा की तरह मंगानी पानबा नुमित न लापदा मेरा हो चोंबगी थौरम कंगलादा चिंग यमना पांगथोखिबगा लोइनना चिंगमी अमदी तमी हनीगी मरक्ता लेंगरिबा नुंसी चानबगी मरी हेना चेस्ते। सेंटर के लुचिंग वारी साननबा दिल्ली कैंप तौदुना बीजेपी की एमएलए सिंह अपुन मिफम दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग मणिपुर भवन की कॉन्फ्रेंस हॉल फंखे। जल जीवन मिशन की मखादा मणिपुर के रूरल एरिया का युमथोंग लाख अहुमगा लिसिंग कुंथा हुमदोदा थनबा अफबा लिसिंग मंगहल्ले हाइरिबा असि खुन खुनदा चेकने यंगदगी मंगलमद्रे हाइने एमपी डॉक्टर मोलाको जन्ना फुंदोरकले। हौजिकी ओनदी आईएसकॉम न्यूज़ ने पिजाबा मणिपुरी पाव मतंग असिदा लोइसिनजरी मियंग ताबिरिबा सिंगबा अमुक हन्ना खुरुमजरी।